avel ve edong han lang ku ki chu avel vel ke sel kan op je na aje chu ka ke thangat he chu na tamang min sit di sit la ya lol hin na ding hin pathen chu number 1 he chu nga yin na ani na thin hin khoi ti chu na den jo neo jong ate jong bo na ki jaw hin thin hin kho jo chana wang kham da to hin wang ki kang se the le thagaw lamang ta salamang lol hin na a hi tin jong ka gelin ti lo chun ka hin khwa tu ni chan gya pathen lung se na lol hin na neo ke ni ji hoi thu hat ji jong ka ti na thu hat he gal zone a hi na ni khopa mi pite hozo se na bon savin pipi chong loi tok shwa ka hin len ki na ve pathen zalin ha tok show ahung ma chal zengin mi tampi mi za khat walang tok show ki hin bozing lai za he mun chom lam chum chuma ki man sa na lol hin na pachan ne ho ki hin ki holim pizing lai zin tu ni phanin za ta veteran pa haupu to thang ma he 3 times Manipur Hill District champion a hi in 2 times Meghalaya champion a hi in tu le tu a hi Shillong muna azi acha te to khosa jenglaya katok shua ihung pan pi ze in achunga ki pathu ka sein tok shua ka hin le me ki pa me na hepa tuni katok shua special guest anung pan zein na chunga ki pathu ka in sein nangma na chanchin na insung mi na zin na cha ho a hin chule badminton na hunglung lo dan na cho achomlam ta hin selection ka dei se ke pam lai jenge tu ni kiti phat hoi ta e pewa pa pathen ke jong thangwa na ka pe in ani na nunga mel hoi ta pp changloi he yong kan ke het kha pi lo pi ham yong kan het lo tu nai cha ka het to le direct ga hitia ma tok so itama opportunity in pe kyong wang pha ka ke sa na pp tang chunga no vel ki pathu ka se nang jalin pathen ka thangwai na ke hi le pp on sai tan kamin hi a hele kamin thing se da jam kho hau kaloi ten ngai ka suit ne me hau pu hi na kom nagam hi cycle gam kaya dinglen wang kho khu ke ka kho hin ka pin na yong hi jeng na kanu le ka pa hin wang ai dal hata win kanu hin ai dam pi na lain tu hin akun wang tam tan ama hinu kani na lain yong wang pha ka sen chiti lo chun pin pi ke ho hi gup ka hi win pasal thum ni me thum ka hi win nuai sunga pingla na ke halin pen yong ka hi jeng hiti a hi dinglina kho ko ma hi en kanau te hoya bon savin ajeni gam ta win chule ke yong pathen lung se nin 2095 kum chun ji kan ne yin pathen go chin ding ai pe cha te yong nga jen kan ne yin nu mei li le pasal khat hiti chukia chomcha introduction hi han lang tengle phaya kaloi no hin to dani hi je chun Prasad Bharati Doordarshan Kendra Infa DDK Monakho 96 apana chulai hukom khom a hin ala gal phalu hela namle nam ke ka kitulo na phat chun phaya office kai the ta lo je chun pathen mapui na jalen Shillong or India Radio Shillong a hin posting and payment lai hatu chung nam ke boina 2023 May last finga chu Shillong he kahung thun a hin chuteng le ega do a hel kichip lampang hen ye dang da kichip na dang dang chun kana that lai chun kana ball thowen hen badminton iga ati a hele ti lai chun kana kichim ai wang chun regular tan professional tan kana kichim pon I thang ang la samlanga hen ilang la lang hung tan tin exercise ngai na ma ka ga hi a hele kum tam nu nga dingin ul salon na dingin badminton he game hoi tan ka gelen na la ke sele kan an kichim jab jeng jong le regular ta kam kichip na 2015 kang retire zo a he spy khat ka hin ke 2002 retire ka hi in itia chu family life in kho khan mana jile chavet suine ta chen kho khan ma 2015 a guna he Manipur a he kang kichip pan ki na he ese chu badminton chan kang kichip na hen tu san lol hen na epia pathen chu vel vel ka thang wa tulai khang tha te ho hi ga tile nu le paten acha te ho na alang pia hi le khasima sab le leng ki ti mi so se doi le tu ba hi na a hi wanga chu ga ve na hi le
education lampang hilwa sports lang hen lang music lang hen lang adang unconventional ways na ahung successful ho ko kasi nga IAS IPS ho sanga jong law ho TDM income ho jong tam ta nei kin na aile to ho la ho ku kisate la dinga jong semilin do ngel ho hin football langa chu le business langa jong CEO ti ho jong ikai thewin na ta hinang ma experience dung zo ya khang tha te ho jong sports lang ho he badminton ho chuna ga sei banga chu after retirement na dinga chu ulsa hungdo na dinga chu pain boxing ho MMA mixed martial arts ho le very brutal sport he kin na ji ho minu mi patam ten achate ho chu phalo mai the in and la football ti ho hello la badminton ho cricket ho adang min na chilanga he nu le paten ichate ho jong he pursue bowling in til ho le na de sa jeng henge pipi chong chu kalunga jing point kha he na henge mi u se nu le pa han cha te he aloi gol khat del pha han lang Indian service ho bang chu hoi hin nei han le kha thema han lang very talented helauti ke dei so ke he na yong le I dream su mi u se ke chang jo lo he hen ka sports lang to ke saya to so hi ji chun le kha thep lo chu ke ham ball ji le in chen lo chen yong kon tin na mi u se le kha ke them jo lo he na a thep yong le plus point na hi thoi a thep hi be yong le game wang hi ke ka ho bi yong a hi to ke lonen na khang tha te ho yong khusung level hi yong le seminar new ti ho bang khat ve le in ko ti yong le encouragement speech choti bang ka til khon ka ha se pen chu ipi le thin hin kho man ding ke chip na lam pa yong chu thin hin kho ngai na yam pula kham na kiti kam sunga ga lu sa lo dik ti ho ya poi mo in chiti lo chun games and sports lang hi tu khanga ding de hin khang masalai chu ei ti le kiti hi khutilom na han chu ka he po hi yong le senior citizen 60 plus ahung ki ta na le ei ding chun chance wang bei ta he yong le new generation khang tha dinga cha te plus nu le pan jong agel diwa di pen ta wang chai le I cha te ye ne wa pa na ipilanga games and sports ipilang cha ma dinga abol thi pen ham ti hong he pi ngai jen adin adang mixed martial art han lang game dang cricket ho cha hel ei no di sa dinga cha ha sa thimin na ade adinga football ti ho ta bang badminton jong chulang khana competitive competition da sang ba sa yeng dan kolte wa thema them the hi ta na ei no di sa dinga he chance sa hlom be yeng yong le kala humin powding ding ong che ei no dis gam mi Manipur hi ta Mizoram hi ta Nagaland ti hong cha thovin na no le pa te ko ma ka ga de question no pen ta cha te le khang cha thip ding chu I de naw ba na game langa thau anu ma hele ha sona sonia kenyong pha ka sai na yo nen sei bangin awang phatna hele tu lai I league hi in ISL hi ti ho banga he min sign ball jo wa hele at least monthly a chu 1 lakh ti ho na ting le atam jo yong chu monthly income hi ta chu na hi tam yong chu mi u se ki chang jo hi yong le I cha te ingai lu na hele phat khat le future sim di no ma hele ule pa te yong games and sports lang hi ama hobby ama ball then lang khat hen hai tan mentality hi ta physical hi ta ma jong sense sport ball hi tin jui to yung hite ti yong hina encouragement speed dana til khonong ka ga ne ai le nang patheni na pi cha te nga ne na cha te la chu kapa jong badminton champion hi le kyong kapa ta bong ka hi no me ti ai sports lang sanga thano jeng tu ta di ai ha thau nom tho ai wanga na he apoi jeb ji hen am ho ke chem nom le yong le ken yong sponsor ka bol jo pon chi sang hen le kham kisim jo le ti lang jo hi ka focus kana ball hanin na no ta yong na hi ti a hen kalungge la hen khalani be awang hen a follow hen lang ipi game hen thanum na ne hel enjoy jo khamin ki son le ti yong wa ka gel na pangin na chapa khat kani khat ne open class 3 web si ma hen akum ko ham be ma hen na ke che wang kho tu to khona ba le ke e lo thim the jeng na in hong thon jong le ba nga kal jeng na ti ho ta phat nei le ke che ding hall jeng na ya thanom le jeng in ama khu pathenin dam na pi a hele phat khat le ipham chakhat ipi ge me hewang ke sei the pu na ke badminton ke che wanga cha ma badminton ke chim te ding ka te de pon heng bol hiong le na anu jinga hele ke no jo chanin ama
ga ke sol ti wang chu ka gyan na pangin na ke badminton player kahi mana katha badminton hi te angai point ti chana mizo senu le palong thi ma chu thele ki pa the de he na icha chu aman ade ipi ham kidong lo en ide pal le chana pe ham bo sa di ti na lama hi counselor khat kahi na ka experience kahin sai he na khang tha tam ta counseling a hung in amelu le ve le hoi ta amit mon like him lo hin la ga ho pe hele ki chu ka thano ma kanu like panchi e bo sa no ma na jo alung thlai lo na teng chule na i push ball wanga chu thung zo zi lo ti kha he na ala achan ade sa chanu le pan ade pe a ki tho pe hele hitabong wa chu lo hling te he ti chu pem e ho ila wa jong emoji di wa hin na anu le pan ade sa lo wa bon athano mzia ball zong le bu tim tim ana ball zong la ana lo hling zo umzi na lai hin na e chi he ai cha te lungel ki ke to khom hen lang ki ho khom hen lang icha te thanop nei pm ki to so le wang chun icha te ho hi lo hling e te ti ka ta sa ne badminton hi ka sei ma cha brutal sport tong hi lo he na mo se ha sanga o salo na dinga te na ball a hin ai le competition ong sang hle zeng ne ti na north east lang hi lo le north east level national level aga china dinga hi chana ke got ngayam na regular exercise ngayam regular practice ho ngayam ti ong chin sei le chin kitil ho na dinga na regular exercise ya pa poi mo jing he na fitness level a dinga jong na iku matam ta wangin ka sei ma bangin physical instructor kha ke je hen ya ding se halloween new generation khang tha in jong so le senior citizen nu te pa te ta yong le akum tam thim hon jong mo sanga jingka ne la ani se ka hi jong le na apta khana 3 times 4 times be jingka hamne la hamle ul saga lon sa ding na ichi khu ema fitness level a hena bana dam thein yong a hin ilawa chu weight ki su hlom na ga slim hin yong a hin na exercise tunisan ge hin ken jong ka jo chanin exercise wang ka halo hin na jingka kai poi ne la kai poi exercise ka bol lo ni yong le kichi ma chu compulsory ka che te a hin teng le nei do bangin state level hita ta national level hita ta changin pha na tinga practice is angi poi mo ham tiong chu kenong pathelung se ni chu regularly hin exercise ka bol jingin pathelung set na yalin isanga kum thom zo hoting ki chep tianga lim ve no le te se poi ti ju chu na han hi pyong ki chep pi kham he pon te ti ju ai wanga ki chep sai ting lai pa ipi na ne ha ai ti ju chu na energy na nei ding na stamina na dinga hi pi ham a sel bu pi ham na ga dinga na strong point pi ham ipi na ne ako na stamina of 80 jo cho kan wi sa ji na ka stamina hai pen ko sei dam ka ti le thin nei ko ka ma nei na kham na ki ti he i bacha pathen lung se na tu ni sam ya ka bol lo kham na ki ti iti la bon na ho tai na min chi ki se hi yong le hi chu ka dai hoi pen han ani na jing ka ne la ina bu ki hon ho ko asap pe ko wa set sen ka ne na chu ka dai hoi pen na hin na ka ve to do de chu ma ju so ga don ai lo le mon ho ga ne par ga de chu by chance ka ve to chu ki ne tho ve a hi wangin khuti lom lo ma da jong ka bol di pon je chu ai ta bol ki ti han lang le sum jong a levin na cha tiong ve ding hi ya in i dai na tam pi ki man sa le chong ju ti thelo kha dei je chu na hi chu a hi in regularly exercise hoi ta maintain ka ball hi chun i hat sa na tu chung meglai champion jingaung chu national dinga selection te hi chu na national na chi ding he 80 win na meglai state mina represent ka ball ngai na e chu manipur mi ke ya iti opportunity chu ap win hel ka ya la hel ji sa lai dal ha de haptani walang mun chu ma goa ki chi ding ka hi win na ka ya la ka tha chu nom tho win na langa ga cha lol hin lo chu thil chu ma hin na national i ga ti a hele i achievement kha ta hin na ga che ding ka ti a hele hilang chu ka dat mo je chun ke hong da tang ka te na ita chu nob lo na chu ka ga se ka chi lo hin na chwa ga ki chip khom pyo ga chi win lo hong ki le gam ta win hiti san ge chu hin na regularly exercise ke bol ja pathelung se manipura hill district 3 time champion on ke in meglai state na jong khami national ki chim jong mi arum khat jaw ka ki chip tha ji wa hen na ko chawla te nong ve nong hyang long ki pachang chu ngai to a hele
ประเทศให้เครดิต number 1ให้เจียงนะประเทศดำได้ปีหินอันนี้นะนันนูก็นี่ปียงนะมาจงเครดิตก็กะปีโนมั้ยมันอีกคนดอเสียแหละพุ่นจิงหันหลังที่หันหลังแหละกะโจลงไม่เทเห็นบ่งะเทไทยกิตากิตูทิมเบเทให้ตะมันจะให้ตะfull support ไอ้บอลนะกองถนอมตะก็กิสิมิน discipline ได้ตะก็กิสิมั้ยจิสุกะหัดนะปังเงินนะdiscipline นี่ตะก็คิมจะประเทศจงเอลังอะปังเงินอีสางะเทมจอดิงอะกิลอมโลหอยหุกิจว่าปะจันนะหุกินี่เฮติก็เสดโนเมนะงูปากิลุงโตตะอินวอมปิโนโลเอติจะเกเห็นแก้วตะเห็นนะนะเซบังอะจุนังอีตะบังอะถโนมินลังทีมเพลจงละจุนกะนูจุนนะ support โลเฮเลจันนะพะโลเดเห็นนะว่าจะ behind every successful man there is a woman ที่จะนะนังอินนะพูนดอกมองเห็นกะนูเลนะอินซุมิเตดังๆฮอโซซิจุงอาจงกิปาทุกเห็นเซนะฮะ life before and after retirement กะไซเตมัว like นังฮอจะสิไปนี่เห็นสิไปฮอเห็นนะชุติอินฮงเตงลงและวิโซมุดโลและโทเทโลตีดานะนะไปทำ very strict discipline uniform life ต่อafter retirement นะina civil ไปทำนบมาหงทัดคอมนะอาคิดนะจะแทงพัดอินไซเลจินกิปามินเนี่ยจะวางจูอันนี้มองเห็นนะปีตาว่าสไปหินโคจูอีกแล้วแหละมีคนอีกแล้วแหละสมลังกะเวทว่าสไปปนัลอินเจนะซิมิติบุมินมูจูนะสตาร์กบอลลงเฮลปูลดาวคัดเวลีกานมที่ฮะจูapa hot ke he chu na adi ami kolla hin khuman chu no ne he ding ha hin na acting thep nga ya thinglang mi adi a ho mi cha ti ho ki ta gyang ngong in tin na nai to yong le ki tong in tin commander ho lo le ki ta ki to ilela ne ki to kha mo ni hung to kha le mi le chiang ki the na ki ta bang kolla hin chu ha hin ting le kyong kum som ni service hoi ta kana bola voluntary retirement kong 2002 ko ma chana kong basanga chu kala han ta se chu despite i ho kanun no ya discipline no ya kyu ma in lang ise te ngo le ilanga hin khuman he in langai po da le he le holding he na kichi the ngai ti chu instruction chu ki musa he thawa na amin jo ga po ai chiwang chu na ka ba ngu na hung ki pension a hele ka ki gel chu ami le mi su ki bang lo he amin jo ga po thawin na ki ham bol long chu ngai he loi le gol ho amin wang ke se pon tin hong retire ho suti hong jong le ajia chala jong hindi po wa na ajia cha ti an ho na ji cho na he ti ho ta bang he ke na chu hindi chu yong le ji cha hello la chu hindi thoi pi ngai ham na ti chu spai kho hoi ta spai hong pension chu ki ho pi the ngai pui ti ta bang na spai chu he thien ti ta bang min e oi tu lai ho wang chu ti lai to wang to spai hong pension ho he khosonga ngi pham chakan mina man nom na ma fel thei cho tam tan kingol sa chum na ve ta wa ka thang pi a kingol sa de se am ta po in siwa chon e kong pension ma sanga ka senior de hil na wa chon na pension tiang le civilized long i diu hin community society le nong jaw diu adjustment na hin de wa chu ki ham bol jik ngai hi na hilaya ikanun noi wa hin khoman hi I tho wa hele kulanga chi flop diu hi ti hoi hai ta ni section nei pe chu kyong chu pathian jala se hi ujong le iti lai na chun kyong ipi hotel pathian ni ho bo ipi tho hin na adjust to ki thinan ti chu pathian mu sen ka kiniam thowe se bangin tu than tu ka hong pen su tu ni chan ge hin spai hong pen son a hin aga ko lo te tu na hello le ipi ti da ha spai hin aga pu do ti pathian mu sen tu ni chan ge wang hin ka pu do poi na chu pathian jala ka ti no ma hin na civil ho bangin mi event adjustment choi ta ki bol jing nai ti awang chu ka chi na in kho wang chi pi ki se dam no mo na spai hin kho I ge la hele anom na ta na chu spai su nga yong chu loi le gol inu pa iso pi sang I ji cha banga ki khom jing na ki pa le ki pa khom inu le ki nu khom ilungim le ki lungim khom he khat ve le incident neu ne om teng le thlo sat na ti ho chu na chu om ding mo hin ai wangen anop na le anop lo na chu mix up ta chu hin kho ki mangjeng in long I ngai na pha no ma I gol han la chu I ngai sa ja chu hi na I jini jo I ngai ho cha chu ki na na I ta bang hin kho chu hong hi ka hong pen sana ki pat wang hin kho ki ti wang he hin lo hi tu hi tai na ti wang che enjoy chu hai ta hong ki bola hi tai ka ti na
kingol sa na hin kho pathin lung se na henge ivik point yong chum na chuna mit mon om le thayong la thang pi a easy cha kivet swiding society la adjustment hiding na kho ham khat be a chu kidar ham khat be ong ga panding na ti ho ti ho he ka dream jong na hin pathin ni pan pin ti ho chong ki che to kum som ni spai kan pan sunga sagar kadambon na anom na ha na ho jong se chu ka hu retire yo 24 years ka hi kita chu chawa hin khowang he hin lo mo ngai tai pathin tun wang hin nom te hin kho kamang mo kalung na chim set tai na ti ai kal oi tai hin kho kamat ki pa me very contented and fulfilling life chu na hin mana hin na pathin thangwa lo the he poye retired nong hi zawa badminton hona in bola chu te nung voi nung nang ti di ni was na hin bol bola 5 times champion nung ni to azong he competition ho hung ki le na chi na lai di ham ola apamo mong tai na ti di tam siwang cha hele pathin khun na jong chu min tin na hi wangin ka hat nan azo lai se wang ki chip ding ti he na lolhin lo ju secondary ai tai na e fitness level a ding a ichanga jingka na hlam khal pt gal hiding ki chop ding skipping rope ki chop ding aja ga ball ti chu izo na phat na chawa thang pya chu izo lo na phat am he wangin I choyo si rukup na dinga ju game na alhang pya volleyball player yong kan hin te coach kha jong ke volleyball na in lang ki se do teng le akite ta wanga ka kho to na mena jaw le pa ko yo jaw sa te tina na na a setter a son ben ga ke pang le te hot e mang chana la jong na I chu hin badminton ki sai wang hel ka jo chana wang ki chip na lai ding ka ti hin na kan ki gala chu ka kum he 65 al hin chan gya he akidam na ala no ka ki chip ding hi kan gya le to I 63 running kai so na other 2 years tabang hi kanina alai hin chisunga he wang chu no doubt na ki chip tai ding ka ti hin pathin dam na ina pe na I khub go ki hathin ki na la na 65 plus yo teng yong le nanu khone phal na hala ki chiam na lai le ka ti na an ki hat jo talo mai the hi jong le na I ma level a chu na sa ding ki chip jom ni wang chu ka ti na lai na inin pha sa na nun ai phal na ti chu happy wife is happy life ti chu ai zeng na sai tam bela nung kun da na khomi te denglen na denglen ko Southern Hill South mai na ukilen langa amon chi talk show in vele onen ki papi le oventin na ai I khusung I hobung sung inam sung joy sang thea mi hin khat hi chu hin lo mong hin na avel velin ka hin ki papi to hi munchum choma min seminar ho anen ko lesson chapang ho naga til kho di dan chuna hobung khana sile chi hobung mi table chun itu sei aza he na ai wanga chu YouTube ho social media ti teng chule boundary to lo he na invest o sin aphat chom pi the na dinga chu a china ding in na concluding remark ding in chi talk show khum khana ding in khang tha te ho ipi thwa na vai kha nom omam chu hin sei le chun kadai se say ding ju point chu tam pi omen hi yong le ga say do nom chu lol hin na ding a hin pathian chu number 1 he chu nga yin na ani na thin hin khoi ti chu la na den jo neo jong ate jong bo na ki jaw hin thin hin kho jo chana wang kham da to hin wang ki kang se the le lagaw lamang ta salama yung lol hin na a hi tin yung ka gelin ti lo chun ka hin kho tu ni chan gya pathian lung si na lol hin na neo ki ni ji hoi thu hat ji jong ka ti na chu le thil hi positive thinking nei ding asilang langa gelo thil hi asiding khat jong chu a phalangai gel le asi om pun ti ong ka chi pi khat nei khang tha ten jong chi mindset nei le hon ti ka de sa khat nei in thu hat he gal zone ai na teng le khang tha te ding na thang pi in isanga upa han ho he za bol ding he pathen pa ban ta isanga le no han ho he blessing e pithili si na dinga na amo he za bol ding discipline nei ta hen khoman ding e le yong ki lep lo ding ti na hen na ipile thu hat ding ki ta hen khoman ding chule thin na hen khoman ding ki wang he ka sei nom pen he ding ka ta sam tu lai khang tha te tam ta hi thilni cha cha achieve hin bo ding le a hi hitam na kebo ke hitam chi attitude kilet sa na kilo pi sa na ki dim pai jeng cho chu pathen ninga thet
ta hi in na lolhin na pachan na hin pi chu pathen hi in pathen sumil kho ma na chi ho ta bunga hin ho ki man ji te ngai le hi emi ho tem khat hong chi sang di jong he phat sot man lawa ki kitang la loloi ji ti khat fame na ki handle zo ji lo kha na hin kamu in enanga ko na 5 times champion na hi wanga kinio sata na holim na chun ipizia pathen in hijan gyan hin dop sangham ti chumu do thein au min na khang tha te tam tai nanga ko na ahung ki hil do dio ka kine me tu chunga Meghalaya 2024-26 veteran category angkang champion hina credit hin number 1 pathen chu ka pe ka ki pa na ta khat chu min ima chawang agel lo mai the na silong context sa dinga other state ki Manipur state na thinglang mi ku ki chapa hin khana silonga he alhang pia imide ki min siji chu na khan vele na drugs ho ki mat le at least ki mat le ta chanu ta chapam khat jaw ji chu na ichi imin set naw he chi a hen in bahara I hol jong le ku ki na him I het tiang le amit haw ja chom jeng na hiti khat hi pu gi khat he chu na as alien ne nevin ipu nat na ta khat chu he 2024-26 meeting I ma cha he yong le still level cha he yong le ta chapa khat ku ki chapa khat hin te nong voi no he yong le ka hung champion he na ka kisi khompi ho player ho ka la gas ho ku ko ne ga do ji chu le gam mi ni Manipur tel mail ho dinga I gel ju na mail ho bo ko hiti la sang da na gel ku ki chapa I chan ga ga kisim do ti chu expect a ball be lo na ke ku ki ka hi ka ti so na avel ve e dong han lang ku ki chu avel ki sel ka no ji na aje chu ka ke thanga the chu na ta mong min sit la ya thil pha khana he meeting ma cha hi yong le inam min yong hoi la chakhat na neu chakhat cha yong le song pi ni ga song chan aga the tamang cha yong le na inama ding in contribution ka bolen min phat na them chakhat ke ya kun am the ti chu ka ki ge la proud ka hi na ka ke thanga the chu ka ke pa pi na ka ke pa da tiong chu ka ke pa mong e na tiong chu ka si hi na chi ho pe na ngin min phat hon hin pu lu chu he ai le za le na ma dinga ki thang at ta hi in na pathinin hin choi sang jing hen ti chu kataw na hi zeng na may God bless you and your family. Thank you so much. Pam wal jeng na